damdoi tuile amum ruichi ka ruya mushroom thlengin engkim kha har satna ka tlan chia sanna manrua vekani ti in Justin Bieber zon interview a asoi ta vek maile. Oh, he's bad boy now. Justin Bieber nu peti chuan Usher le Diddy ten afapa anlo enkol chin ti chu apom ta shamani ome source train khata phei chuan entertainment khovela naupang alani ilaya Justin athil paltang zong zong te kha soi chu atum ti in an soi nge nge ani in she to mai thaya Diddy and Justin na chunga engthile motak ati ti thu thang hi chu a omna arei to a tunai mai khan Jaguar right chuan Diddy and nena Justin a asroi wangin Usher chu adem thu a soi nge nge ani ni masala Jaguar hian Usher chau hi adem lava ama ngei po hi atwar tu ani awangin entertainment khovela hian kholo taka in chorna hi a omreng ti atilang zo kani atia. I'm not angry with Usher, he's a vet. Usher laka hian ka thinrim lo ani po atwar tu ani thawa ma se. But when you decide, hey, I can't beat them, so I'm going to join them. Kan ne thailo chuan ka zom ve mayang ati na lai takhi ka huat lai chu ani ati bok mase Justin anu hian Diddy le Usher ten Justin anlo enkol dan chu engchen che angi asiat hei wang hian emni Justin anun hi achiat taka azai tak manglo na chan niang le. Add on to that drug and alcohol use, and just everything sort of came to a head and spiraled out of control. An interview na peti chuan damdoi le zu arui mai baka engkim kha thunun thailo khopin aboi ta vek mai ani ti ena soi kan video masalama mipake es nen akhosak lui tira video in alo la chen ti le thil dang rap thak tak tak wanga kesi in Diddy laka thoboi athelu atangin thakhat alo liam le chep to a he thoboi hidar kar somni pali po tlinglo chungin Diddy hian aching felna a boina chi sang sang arun ir chuak ta thawa Diddy a anpu na chi sang sang athazar noya akwa thin Usher le Justin Bieber tenena anin kar thlengin social media chuan a hai chuak ta char mai ani hi so sang sangin an soidanin kesi ati thin ang thau khan Diddy hian Usher le Justin te kha ati lui chin ni inan soya Justin Bieber anu peti phei chuan Justin an tun thenga ril ro boina mental health problem ane ina chan hi ninge yin ajing tlatani. Geomart Digital, Sanmari Aizola, electronics product shang TV, washing machine, fridge, air conditioner, mobile phones le adangte, Pyram Red, discount pricing, brand chatak takle, model shang kan kol renge, iPhone, OnePlus, Poco mobiles le adangte, model shang kan neya, Sony, Samsung, LG, IFB home appliances kan nei reng boke. Geomart Digital, Sanmari Aizol. Kan shet chau angin Justin chu kan planet azai thiam lar le lotling chung chuang tak mai ania ma se engemo thil kal swalin music siam lama atuina a hlo ta vek ni inalang February tha khan a music catalog zong chu dollar mak ta doi zan ni ina shala a thale maya a world tour a cancel le vek pokani kha chumai baka thil mak le te mai pakhat chu solo music siam anga event me to lo ni angina langa nima sala Diddy album pangana Off the Grita Moments ti la a aron inlan le thau box hi ani hei wang hian fans te chuan Justin hian enga tinge tour le ama music siam turin hun anei lo laya Diddy album malan hi arem ti le thau si ti in zona an zo phata ani ma semo kumtam takal ta khan Justin le Diddy te hian in lai chen dan rap thak tak an lo nei to chin ti report a om tatlat mai September tha a Diddy an a albuma Justin alang vedon ti asoi khan a studio a Justin om live video clip aron tilanga Justin Bieber hi khovela superstar ro pui berzing ami ani ti ina ziak pok kholaya guitar aper laing katonga ka chian thatak le ka unaw pa anga ka soi thei hi kaloma tuna tho pui theina hun tha ka muta pathian hi aro pui bere ti in Diddy hian aziak pokani mase enga tinge Diddy hian Justin hi kolaya gitara perlayin atong tia asoi hei hian omzia anei lo reng ani achan chu Diddy nena Justin a mel shot tir tu chu Usher ani ti inan soi boxia kan sha chen jok nan Justin kumsom pani velani lai khan anu peti chuan azai live video vel kha YouTube a uploada chung video zinga pakhat chu Justin a manager hluini ta Scooter Brown khan lo mu in Justin chu Milarte takani thei ti ashe thiam ngal maya
Justin a zaina theater an school mi chu zong chuak ngalin ti chuan Betty chu avabia a arwala Atlanta a Justin chu kaltir ve turin afangen ta ani annuwa Betty soile dan chuan khati lai khan scooter brown bula Justin kaltir kha a she hle a achan chu scooter kha Jewish ania Justin kha pathian hla chau satura adu wangani The New York Times in kumsang ni pakwa an interview na a Betty chuan lalpa ikuta ka hlana che Christian label min petheya Jewish pa hi Justin a kai shwai turin idu lawang tiro ti in ka chong trai ti in soi nima sila an kaushan upa te aberona an ni chuan scooter kyang kal tur chuan an minta ani ti in soi bawk ti chuan kumsom pathum me lagani la yin demo tape vel siam turin Atlanta a scooter rawalin Justin chu akalta a kar khatnu leka a sharan 1000 noya alalut ta ani ka interview a thau khan Justin anu chuan a sharan a assistant Ryan Good chu Justin a road manager le swagger coachatan arwat thu soiboka khati changkhan Justin chu adang lam na sata ani ti en soibok kanchia jang tur chu Betty khatle rol mai alani ve a Justin apa Jeremian akalsan nuwa ama chawin Justin kha en kolani kha har satna tam tak apal tang ve thawa chuwangin Betty khan khatianga Justin atir khan ani ayin anni khan a hlotling na konga an pui thaya ring ninge hin arin oma tin scooter le asharate khan an ven him tat aring ngai bokang nimasila anni pani in an enkol nu chang khan Betty chuan Justin chunga engthune inama anei talo sangni pakwa The New York Times in an interview na a thau khan Betty chuan rol thar kumsom pangami tu ma hian anu bula ahon zong zong man adu lava tu nu ma hian englai po a afapa kumsom pangami bula adu heklo ti in asoi bokani chu alo dikrang mai thaya ma se patling kumsom limi in achung te po nilo rol thar kumsom pangami bula darkar somli paria chung man adu chan hi enge ni ve ta angle chu che chu kumsang ni pakwa a Diddy bula hun mangtura Justin antira thil thleng chu ani miao boxi tuna video Milarte maya hian Diddy chuan movie 48 hours ka incha Check this out, yo. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like, you know, where we hanging out and what we doing. Tuna hian Justin chuan Diddy bula darkar somli pariat hun amang dona anni po in hmuhnawm tak an mang ang khan kan ve dona engthil che nge kan ti don ti chu kan soi thailawa ma se kumsom pangami du thu sam chu athleng dik nge yang ti in soyani ashara po kha ka sign puya a album ma saber kha ka sign ania ma se dan ang taka ama engkol tu kanilawa ani po hi dan ang tak chuan ama enkol tu kanilawa ma se darkar somli pariat chung ka enkol dona hmuhnawm dangdai tak kan mang dona ni ti in soibok Justin Khan Diddy kha longai sang in abula kha lochak po ni sela Diddy an zupo la inrwal lo khopa nau pangbula darkar somli pariat adu chan kha enge ni veta angle Diddy Khan ashar kha dan anga aen kol na nuaya ani chia lo atia ashar kha engrwal nge ani asoi lo boka ma se ashar zokin eleri tan puffy flower ke ma tir khan kumsom pathome mo sompali emo ani thu asoi thung radio a Howard Stern an interview na a Howard chuan kha eleri ta thil ti tiro puffy flavor ke ma tir chaka tia azo na chu ashar chuan adigalom engthil thilemo hmuhna hun tha ka neya ti in changa Howard tan ma se kumsom pathum chawilani kha engmuturin ngei kal tia azo na chu annun phung ka wa mualom ka wa muwa ma se khatiang khan ti ve in enge ka mu kha ka she thiam che ti chu ka she lo le ti in changani tin he video lar tak Diddy and Kevin Hart ne na ashara kumsom mi ani laya an pani a khoma changa an tho duna anin buan chin thu asoina po hi hir ho ve shim te anga Back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the frosted flakes. You know what I'm saying? Before pause was invented. Diddy kha ashar ayin kumsomi na upa a naw pang kumsomi le tangwa kumsom ni mi vel mut duna zinga anin buan vel chin chu thilmak ani ve shim ani hunakal zela ashar chuan Diddy hi ahlatta ani mela mase Diddy hian camera ma ati za vel hi chin thana ani mel tun nai mai lo lar thar Diddy an ashar ati shil hai viau na
engwanga income ngai to lo nge anni ti aso na po hi en le lok te ang. Usher, how you been, man? I've been seeing you so long. How much did we drink? You trying to say something, Usher? I'm trying to say something. What do you want to say? I don't know if I should, but I'm trying. Well, we drunk a little bit. You drunk a lot. Because you drank. Tin Dakar somli pariat hun an man dun nu loka. Chu tiang boka Diddy le Justin Bieber in biak na video po hi en le ila. Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. Right. Okay. My number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. Heng video pa niya kan mu thai chu Usher le Justin te hi Diddy ma hian anzam me ngoi ti hi ane. Heng thu thang mai ba ka hian a party siam vela changin Diddy hian Justin hi drugs amel sha tir ti thu thang a omeka hetiang kong zo velo tura Justinan artist lano pangdeu te ven hi madu chan po hi ani mai thai bokani. Kumsang ni som ni a Jane Lowan a interview na po Billie Eilish ven hi madu ti le aron Lemchan tir vela azin kong asoila yin anuka ul nge ani kha. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, telling me they love me. And he interview a hian Justin Swan no pangte ni chunga he industry kalu chil kha har sa ema koilam nge ka hoyang ti ka shelawa mi zong zongin min mangai ti min shila ma se second cut le ka min nu chon le mai chin boxi chuwangin Billie Eilish hian min mamo ani phot chuan atan ka om reng dona tuna ahun thane hi humtlat sela bumdu laka film khuro se kathil paltang angkha paltang velo se kadua khatiang kha tu tona tan ma kadu lo ti in asoyane kesi thu boy thelu nuwa Diddy apu na thar rap thak tak te alo chwa nu hian report chen khat chuan peti hian Justin le Diddy te in lai chen na kha angai to chale ni inan soya ni masala source chen khat chuan peti hian engtia han soi tan tur nge ashelawa achan chu Usher le Diddy te bula akal tir wang khan ama po ain thiam bik lo wangani ti inan soi thung fans te ero an ngai dan ain anglo ema achenin peti kha a thaber tur ashitiam lawani anti la yin achen thung chuan music industry laka an fapa te an shal te in ama mai ba ka Usher anu an lo dem bok fans pakhat chuan kati pal ka soyangai engwangin nge Usher anu khan a fapa kumsom pali som pangami kha Diddy abula New York am turina tir chuta kumsom nuwa Justin anu in ativele boka ente cheu muntina thilrap thla ka thlen hi ti in zeka midang le chuan ke chumin thong te chiam lo a chiang rengalom Justin anu khan afapa ashala Diddy party siam china Usher ati chin ang thau khan Diddy le mitam takin afapa an lo bum la hin anin makta doi tam takalo tela ti in azyak vebok tunnuwa Justin anun en hian heng thu thang te hi adikin iring vem Justin chunga khan Diddy khan thilten om tak alo ti rengem le enge ingai dan ni vele